Dudon mi nulepa ule Nunaupawl kanak tung munin kan son tachau mo chin info in nan kut kan laukai tu ni thong ni kulhuan ruk February ni hlei tlongkai ni thum zana chun Lunghawh Khua an Kapaw India-Myanmar Ramri gate an ong sal YouTube abuai lok Khin Peng Tlawnginn Vanzamin bom pahnih a Thlak Tualsungmi pathuman thi video news ranga yakhain tipi tluan kiltu long Ralkap Pawl Tamu Penga PDF pari Nunaupawlin Duhphorhnak video Chabuai pari be opha re rau chingi ral thuam thoi ngotu Iran le US Boruak Khaikhawm chun ane ta big chain info thaikau nak ranga tuitum US in ahoi suak mi USS Gerald R Fort Raldo Longpi Thuhla ti Pawl kanun thanding kan thu thanga chemtiang in ngai sakdinga kalau som falam Peng Lunghawh Khua an Kapaw Chin ram saklam falam Peng hun nor tu Ralkap poli tu fangi bu an khuarnak Lunghawh Khua Chin Ralkap tang rol polin an vazib vivawi February ni hlei sari ZAN tiang khan headset tia an kapolai Lunghawh Khua ka okna ka hin Ralkap thi hlaule to mo mi an umnan azat chek chi chu hlia fia asi thai ri lo Khua le ram humin nunnak thapi sun ZAN ral adaure rau tu Chin Ralkap pol thanga tin Malaysia khwalsim Nunaupawl vok thau pahni le Myanmar chet ting hlei thum le thong som thum an run hlu chun falam Peng sungi Khua pakhatin me asilole kel pathum an thoi khokhat dang khalin vok pakhat an tho tia thayasi India-Myanmar Ramri gate an ongsal Mizoram driver pakhat India-Myanmar Ramri Myanmar ram songlam palet wa Peng sungi athi ruangi an khar lok mi India-Myanmar Ramri gate chu February ni hlei sari ni sin an ongsal tia thayasi India Mizoram state Longtlai Saiha district si Chin ram palet wa Peng pe thlainak sumdon jin pi chu Mizoram driver pakhat Myanmar lami athi ruanga February ni hlei ngani si khan an rakhar Longtlai district thu then tui thu suak vekin India-Myanmar sumdon nak Saiha palet wa jin chu sahim nak ranga ti in February ni hlei ruk ni si thu suwa dang a hlan sung thani sung kan khar tia an rak phuang asinan February ni hlei sari simlam na ji pahni si khan an ong sal zau YouTube abuai lok February ni hlei sari ni kha leitlun mun tampia YouTube abuai lok YouTube is video an vun zau tumtika something went wrong thil chiang kwang lo ti mi cha arong langi video zau anga lo American, Britain, India, Singapore, Canada, Australia, Russia ram ti pola abuai hlei chei Myanmar ram sungi si YouTube mangre khat khalin Buainak antong reilo te sung abuai duak men mana US ram sungi YouTube user meeting thumleng lawin report an the lut man phone si mangpol long an buai lawi smart TV si mangpol khalan buai ve thau thau YouTube software video arun phawswa nak ding recommendation system a glitch a tia anrel company pi changle website rin tlak tia zamrang ten anvun chingfel hlawi homepage chu anga zau azate kel o thading in kan zuam re raw lai tia anma YouTube company in mizan sun la thu an swachi February ni hlei riat ni chun azaten an to fel thui full fix asithlang YouTube akel ten aman thai thlang tia anrun tar lang Khin Peng Tlawnginn Vanzamin bom pahnih a Thlak Tualsungmi pathuman thi sakai ram 10 Khin Peng Nyaungpin chi su Tlawnginn chu February ni hlei sari ZAN na ji parkhale minute kulhuan nia Tualsung ka oknak Thuhla buai jiang man riai lawin Ralkap Vanzamin bom voi ni a Thlak Nyaungpin chi su Tlawnginn hi tu fanga mina tuam hlom na ki an man mi building a si Vanzami bomara Thlak chana hin Tlawnginn sunga mina tuam hlom lai mi an chui mina la kisin mi pathum chu amuna an thi chi riam tor le siat so midang din mun chu thei fela ri lo mizan I chu jong hronga Vanzamin bom voi khatar Thlak chun awa hel loki tum khat ahun Thlak bet sal Tlawnginn sungi mina tom hlom mi lakin pathuman thi riam manga khalan tia ngyang Peng sungi lailum pakhat chun rel video thu thang toy ten kan run ther duak ding hi tiral kap polan si Rakhai ram hi tipi thuan thum lam sang an si hlaya ram ni rau ri kar tu an si an hmai lama kol Ralkap an dung lama Muslim ral khang khiam kai pol kil vending an nei tam zet chuchingin khina magwe bago iyauri lam tiang
Tualsung riam kai pol thoi watang tlang viwawin thongai Thlak thi thasoi ralrang ralkap dautu bik an si ti sela aswal tam loading chin ramlam thoi kan ri tok nak kalaran tiwa pi chu anna thiang zawa ruat sela Ralkap council ti Ralkap an kilven teng ring atul achulak laya civil mi mo muslim riam kai pol ha ti thleidan thei hleilau mit khurthuk karki tleralri an mel le an pian mang bango deuh thu Bangladesh rammi nga kai ti opol le peka an razun lut ringi e ranga hin chun haidayok chok a har zet ding kani bangi ma le ma tok chekok tum teu ngir ngaw niai sive hai sela chu Ralkap council hin suk beng sau benga atnom re raw ke chu kan video thu thang pani nak ranga chun Tamu Nunaupawl Duhphorhnak NUG kut hnuai amatrit sidita Tamu district PDF polin an fa le asilo le an naw le PDF Ralkap dingi ran khami an khoi sakmi pol pok kwain February ni hlenga sim lami si khan Duhphorhnak an nei thok Tamu Peng sungi min tami Khua malu Khua yuata baukan outdown zi phiu kong Khua ti poli Nunaupawl horo khomin NUG kut hnuai mi Ralkap PDF pari anung oilo nak an langter February ni hlenga ni kha min tami Khua a Duhphorhnak an nei February ni hleiruk ni si chun baukan lama chatar hoi pha le thu sam rual thup thawi aw pha in Duhphorhnak an nei pe mi pi zon zai nak pe tu PDF kan du lau khan khami nan mi kai ban san chiu nan kai chiami pol tu raw ria run so khiam khairin sani mi pinek rok tu PDF kan du lau timi chatar pol kengin an aw rual thup thau Tamu district sungi PDF mi Ralkap khek khatin lamjin tla sial sakin tidai tlan raktul baukan khokyang an thlen tuma hin Tamu district sungi NUG PDF khoi tu polin biakok nak an ranei pitnan an thu mo thailon an hel hlong sin asiding mei thal lam tum thum an puwa riang ri ralram pakhat nak district battalion commander rauri in tlunwana mei thal voi thuma kap puak khaveki thil tilung loading asilau nan ran khamin kan nawlen kai zalen zetin Duhphorhnak kan nei ve sikau nipi sungi sira keu suak dau thleng tu Ralkap anti oi tui an chang vai dan chu dau thleng tu Ralkap poli maya belmang an man tluga sitia Tualsungmi pakhat chunarel Tamu district mi Ralkap khoi tu hrek khat chun atuan om lau tuk lomam tla chu kan khoi chena he nau non chak vak deuh tla chun dau thleng tu Ralkap hi an tuana om ve sitia an relo fiang ve Iran le US Boruak Khaikhawm US le Iran Geneva an beo chulaya Iranin tipi para ral thuam hu saknak raktua dum daw China le Russia in le phur zetin anak tur pakak pi hi President Donald Trump le anna thak ziar law zarkar sungbak nga katum non law haw kho kathin sauna kin tlin non law ding tia arel Iran thoi uile me kum hlun raksitia Israel khal arak khrolove Switzerland ram Geneva khopia nuclear control nak fe phung thoi pe parin an ram chan siari February ni hlei sari nia Iran le US ram palai ve tongo in chaboi pari thutha hlatha an rel laya Hormuz tipirek para Iranin chuti antonok hlan deusin ral thuam mu saknak nein khawarak suang Iranin tuitum tipi pari ral thuam mu saknak anei mia hin Russia le China ram khalin akai za kilin kan tel pi ta sitia Russia President Putin ikut kebik Russia Security Council an Secretary Nikolai Petrushev chun tlongkai ni nia khanarel tuitum Irani naval drill an nei naki Russia le China an bommen mandu tok lawin BRICS ram sio khom polin Iran hi kan din pi tuitum thil thu men longa silau kandung January tha khan Atlantic Tiffin riat saklama Russia China Iran UAE South Africa rampol thong ni kulhuan ruk komi rem dai nak du nak timi thulu mangin BRICS amai sabik tiral kap ral thom mu saknak kanak nei tlang mailam chan khala ral rel dana hin kan chang khom vi voding tia arel Israel le US andin pi tok ring vekin nitlak nak rampol le EU NATO rampol hin an du in holding asilaw fakte ten kan si akhom ve haw kho nan ngama chun in tham nik fangu ti rau aswan ai sikau Uman ramit ton to nakin tuitumi US le Iran palai pol antonok nak dinga hin President Donald Trump in anram IO ya thami Gerald Kushner le Steve Witkoff chu
Iran ramleng tlangboi Abbas arak chi thon Geneva kopia antongo February niruk nia khan ton to tu Oman rama anathe rang anak tongo zaunan tongo khalati thai chialo Iran palai pol tlungdingi anpo sok chiale US ram palai pol anung khengbe chia thulung khen nei ve maidu dan agenda paipon te chiai be oding an si American du dan chia chun tuituma hin nuclear thu long silon missile thu khal rel tel lolon du Iran ve thung chun sumdon nak lami Americani aphi nak sanction an hlip kyang sak nak ding fangfanga nuclear thu long rel pitatum US ramleng tlangboi Marco Rubio chun Iran thoilung kim tlang nak nga thlep ngai ding hi chu thil har zet asining asinan kan zuam hrim ding tia February ni hlai ruk nia khan arak rel chia hrim Iran khalhin ma khwa hai thaya hai ve ramleng tlangboi Abbas arak khi hin watchdog ti tlain ko thomi leitlun pum huap nuclear thram agency IAEA an how to pa Rafael Grossi chu February ni hlai ruk nia rak tong khalin thurel nak arak ne pitcha tuitum bia kok nak ding hi chu athupi toki President Donald Trump hin kami pumin tel lau khalsela indirect ape hel zong in katel thau ding a sitia areli Iran hin tuitumi lungru aswa asia chun athatel ka ngak non lauding zarkar sunga dumle ran kan hli ololo dingi kut ka thak chenga chun thungai thak in chan repi mission kan to ding tia rawa suang ti men long silau thapi tho manin tu hi Middle East lama Ralthom le Ralkap thazang na saten akwat bet sin tu rong chu sumlu nei pol jing zanin leitlun thu thang na thong ring kayu Donald Trump in Iran ko ta thak panga chun zok soina dung sip laudingi akang ka vi vauding mi khatlami ramdang khal an hoi ni thei chuti kan buai lui lauding zonga zaumanin US dollar le paisa khan rin san laudingi suiman na tukina kaiding chui chante rak bo fui 4x ha se sui rak zuar nga tu chu zan khat thil thui millionaire chan vuk vi thainak semai Strait of Hormuz typically tuitum Raldo zirle Ralthom hu saknak nei tu takhi Iran ram vunti taknak manin Revolutionary Guard Poland city sala adik dauding Muslim ram thoi doroki har anti thobik chu ram khel khoi tu ve biakok menin tok lawin athutluk nak to nak ngai chu sa khwa nak pari hramabun thau hi si tuitum khalhi ram palai ve Geneva a thutha latha rel tangding chaboi an kil zonga Revolutionary Guard Pol Ralthom hu saknak le Raldo chindingi thupetu hi Iran President lutlu ni tau antimi pa an sa khwa nak lami an hautu Ayatollah Ali Khamenei timi pa si ani hin Revolutionary Guard Pol hi dingu atilen dingi tau atilen tau athupek an ngai uman si kandung February nilini i US Raldo Vanzam phurtu Longpi USS Abraham Lincoln Iran drone arahel lua laukha US Navy fighter in Arabian tipia Ralkap thai chuisin an Boruak dai deuh lok veki kan ruami kha Boruak atang tersal Iran ramhin nuclear Ralthom pisir to tumin azuam rerawa sitia US le Israeli pu nak chu Iran ramchun rem dai nak rangi to ka sitia arak son dai sum to nak lami sanction an tong thon tu bai te an rammi people Duhphorhnak tharum mangi anak chingfel chiam chau tho khan tu fang Irani din mun chu dam tua tol tiang ti vekasi asinan thatem o an chu swa lo riai ama din pi tu ding leitlun ram people khi US le Israel mit kem tian city thai fiang tuk khatlama tui Irani a khauso nak Strait of Hormuz hi Oman typical le Persian typical karlaki tipirek asi US le Israel nan du le in kap nik fangu hi munisin leitlun ka pher char thai ve ho khotia tlak labeu khausuanin kapai fa keima tia khausuang ve kai kau khi kyang kapi Middle East ram Oman Iraq Saudi Arabia Syria ti pol thanga khin buai pisir aswa pang chun ansum nar jek mazat achat ve thai Omanin huamlau na chingi tuitum palai atwan nel naule an kyang kap Middle East ram pol khalin kandung rawan suan lai si thulai remi me dai antum rero nak san kha himi he si tipi thuan thum sang tu ram pol hin geopolitics advantage kan nei sum to nak zongi ham that nak achar chiai tau nen mi khur khwa hunok dan tinak lok se ge chu chuna ho kho kan ram Myanmar la hi
leitlun ram tum polin nu thloi mel tha tlonin in tloni inzar der hi khi hormos ti pirek a boi pangchun leitlun sumdon nak a hlei chen ZAN man poltla chu akai vur vauding ti thai chia se kau khur khwalam chu khatin kan du tok ri ke USE tuitum Iran akul khem dan ring of steel strategy malten kan zau duak ding USE tuitumi Iran akul dan hi ralam mithiam polin ring of steel tia an kau ka pathir zong khruk asilole ka pathir kwalin akul anol khatna ke rak tha mi keral kap vialahin thong som nga le thong ruk an si du eri Ralkap special thong som nga le thong ruk kwat timi chu khauswan le sahim nak rang mena ati thainon law Middle East hin akuli Iran hi napi chum kut thak ngai atum thang ti nak se kuta thak teng ding athak loading ti thua hin chun Donald Trump thu chu nu mei thu vek asi zan khat zani thleng o theiring ring chu se kau ka pathir zong khruk vek ya kul dan khi Iraq Syria Kuwait Bahrain Qatar UAE Irani ramveng nen pol arem chang le adu ernak mun pola king lunga tau chiai zan khat zan khali ka ki pe voila khati zip theiding in ral rel chia chule kandungi kap ding vek rauri avun no poka khan Iran khan rawa suangi atuanga vun ti thau ngai tika khan an ral thuam thup le aral rel dan ding achang vai dan ding pol CIA tivek intelligent thapi pi mangin arak thling tharing ringi amut thu zau tu chun hiti ka ti le chutin ile rul ding hiti lami amai ka palbet le khilam zong sin irun chok ding timi US hin kandung tu mi si khan Irani kol ngian hmu akai thu zau ka pathir zong khro ki akul timi chu an rocket missile lakisira khamok nak men ati thainon law zan khat zan thil thua keral kap rawrin ground offensive ma lami vun nor theiring ring combat ready din huna ading USE Pentagon kilhim nak mun pi hin jiang tin ral rel dan an to ading ti chu kan thai chia lo nan Irani arin sanmi a proxies akut ke pol khi akhiak mai ke mo ami che nak ding achang ai ngepi si thei lang pol chu Iraq rami Khattai Hezbollah pol Syria rami Iran Revolutionary Guard IRGC pol chun IRCGE an ral thom ret nak kudam pol chun Yemen rami tipi sen ring khau thai ring tu hoti khiam kai hel pol hi anghepi pol hi athong mai khala zum men kandungi an limok zik zuak zawi si khachun an rule ke ve chu jiang mozat an mu kaudingi Iran khi akyang kapi Muslim rampoli anak thing thak bom nakin USA ral rel dan le security system jiang mozat alik out ta simen thei asinan tu hi US in Middle East hi aral rel nak mun pi polakin Force Protection Charlie tin kilhim nak lam system a update thar thui na ji kun hluan li chat lawin amuwan lai mit meile anathli athong ring ti si Switzerland ram Geneva a tuitum hi thutharel dingin anbe orerau kaunan Israel le US chu antong kam swak abango diplomatic in athuramin kan nordingi ram khel Thuhla zongin Iran rampi tui anthunei nak sa khwana ki khambun tukle firfiak tok hi nom nai teten aram kan sadding chu ti dan pakhat nak chuilam jin asilo chengchun tharum tho long atang thlang tia antong ve mai satum an enoki aral kap le ral thuam red mi man ti nakilai tuituma hin aral daw Vanzam tha som nga leng lo Middle East a US in akwat bet van sang lalpa ti an ko mi F-22 ral daw Vanzam ka kipi man thei pol F-35A hi F-22 le F-35A akwat tharmi hi 5th generation an si radar men menikai thailo mi ninja veki hlau thei jet fighter an si alan deu si khan F-35A Raldo Vanzam hleriat hi Britain arak hung chiai tunai te sin Middle East lama avun thon chun F-16 F-15E 4th generation pol khala kwatel alani arak hun chiami Raldo Vanzam somriat kyang kap phur thei USS Abraham Lincoln Raldo Vanzam pol phur tu Longpi le akai zakil tu Raldo Vanzam pol hleya tuituma hin anaki raupi le tumson leitlun Raldo Vanzam pol phur tu Longpi laki tumbik USS Gerald R. Fort khal tu hi akwati lamlaka akhot nut naulai ti si President Donald Trump in arin sanjet mi akut ke Republican tlang swak palai Lindsey Graham le
Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Tel Aviv an tongoi Plan A pel sol pang sala Plan B rang jiang tin thang pel thel thailau kan kam ding ti an rel tlang si kau ding Litsi Graham hin juda pol tong kau se rau ria run phut suak ve Israel le USA hi Iran lakisi hin kan him law si chan rei chu kan hak thainon law ding atok kan ti chun atok se kau kut kan thak chenga chun dim te men chun kan nuai law ding tia arel kan thu thanga sau tok thangi update thar aum le kan thano chingching son ding hau kho khito atluni BRICS ti kan rel mi kha alani chin info rak ngai da law tu ranga kan bang bau pang ding BRICS ti mi chu ram khra khwal khrato I si okhom pol komasi US dollar vuak thak du tu nitlak nak ram long long I an kut sungi leitlun an hum thu nak si tal so du tu ram polan si Brazil Russia India China South Africa Egypt Ethiopia Iran UAE le Indonesia ram polan si tuni thai kau nak ranga leitluni Raldo long tum big le Raldo Vanzam pol phur tu long tum big asilai mi USS Gerald R4 Thuhla atlang pithu ten kan run hrut zwal zaw duak ding atoi nakin USS Fort tia oltlong takin an kau mai theu thong kha jakwa somruk pakhat komisian rak man thok mi kum som nga pakhat rauri US rampi arak rian zaw ruangi atar tuk thlang ti an chol termi USS Enterprise ti mi Longpi amin chip chiar chun USS Enterprise CVN 65 aka the Big E ti an ko mi Longpi run song tu si leitluna USS Fort tia Raldo Longpi hi zau manin an nei hi lo ari lam hi ton ting khat raw ria si asaw lama fit thong khat le som ko panni akau lam awang lam hi fit zani som nga paruke kaw si naji pakhata peng som thum le peng ngai chakin atlan thei killi hoi ton veng vengin SAM missile launcher an buni Phalanx CIWS metal P pathum khal an thua ren ren tum khat poka Raldo Vanzam som sari pangaleng law apothei Ralkap Commission Officer thong ni zaruk le long na tuan tu pol asom thei diesel .c tivek manglawin A1B nuclear reactor khol panin anung nim thlata atul ding zat nakitam uak luak zatin an bun chia atul zati zatek za som nga rauri an bun ruanga santhar thiam na ki an bun bed ding mi ral thuam laser tivek pol rang khala power supply pe thading in an design chia Ralkap thong ni zaruk le long na tuan tu pol an tleng kantinan tu ba isin automatic na tuan thading in AI system in an update Ralkap le long na tuan tu mi za sar isin zakwa karlak long an tawthlang automatic system I afe thaiwi waw ruanga ari nak lam sahim nak lam le chemliam lam khal tampi an thum thei FA-18E F Super Hornets E-2D Hawkeyes le F-35C tivek santhar Raldo Vanzam maksak ZZ aphur chia ring ring adung le amaya radar pani an herwa wawi mu khel anei malna sading santhar pukpi thapol rolling airframe missiles RAM asomitluna rocket le missile anrun ka tiki akil venok nakding Sea Sparrow missile defense system akengtel arwang pi hi chu thong ni hleisari kumakhan an tua the nek nan asungi ral thuam le santhar thiamnak technology thilri pol anbun thlu nu thong ni le kulhluan ni kumlongin apok suak hi USS Gerald R4 Raldo Vanzam pol phurtu Longpi hi a service thokisin kumsom nga sung US rampi riandingi an tua mi si kan thu thanga chemteng in ngai sak ronga kalung oi ngai thaijing lam khala tualsung thu thang ramsung thu thang le leitlun thu thang phun thon tonok sal kan zom pe chen info du saki arak ngai tu du dot mi nu le pa ulenaw pol nan za ten mangtha I mu tho chiawu lo